Bejuah-juah man bandu kam krina senina moria ijapa pe kam ringan. Jumpaka kita ibas paksa enda ibas kebaktian PA Morianta. Guna menaken PA Morianta bas paksa enda, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 275 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton, ope lenga kita dengkahkan kata di bata, mari ras kita ertoto. Isehken kami bui bujur man bandu o Tuhan. Erkiteken lias atendu dengan kekelengendu simbelin. Banci dengape kami kerina anak-anak du, nande i tengah-tengah gerejandu, pulung guna dengkahkan kerna katandu. Kesandu si badia tetap erdahin, dengan ngerajai kemahandu. Gelah nakata si ipedengkehken kemahandu, banci pei antusi nande i tengah-tengah gerejandu. Terpuji kam Tuhan ibas krina dampar kegeluhan kami. Sebab reh kami ngendesken geluh kami man bandu. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, singgun nasabken dosa ras kesalahan kami, ibas gelarndu kami ertoto. Amin. Senina-senina moria si ikalengi Tuhan, mari ras-ras kita ngugi kitab Ester, bindu 4 ayat 10:2, seh kubas ayat 10:7. Iogiken kami isina nina bagenda. Kenca ialoken Mordekai kata Ester endandai. Itenah kena ka mulihken kata pertenget endanina. Ola iarap kendu, maka kam sikapen asangken kalak Jahudi si deban, erkiteken kam ringan ibas istana. Adi sini pekam ibas paksa-paksa si bagenda, uga paperenge penampat man kalak Jahudi, entah ijanari gia. Janah kalak Jahudi laban cilang selamat nge. Tapi kam uga pape mate, jana keluarga si itadingken bapandu imasapken. Banci jadi guna nampati bangsandu nge, maka kam enggo iangkat jadi kemberahan. Maka itenahken Ester perkataan enda man Mordekai. Tau pepulunglah kerina kalak Jahudi silit ikuta susan enda. Ertoto dengan erpuasalah kam kerina guna aku. Ola kaipe pan entah iinemdu teluari telu berngi dekahna. Aku rasuru-suruhanku si diberu pe bagai ka ibahan kami. Kenca bagai laos aku ndahi raja. Aminna gia ngelanggar aturan. Adi terpaksakin aku mate guna si mate pe labodali. Kenca bagai laos Mordekai, jenari ibahanna kai sini katakan Ester nai. Senina-senina moria si ikalengi Tuhan, temanta ibas kebaktin PA Moria bas paksa enda, megenggeng ngalaken perbeben. Alu tujun, ngidah cara Ester ngalaken situasi, makasih peduakan pangmuat keputusan di tengah perbeben COVID-19 enda. Senina-senina moria si ikalengi Tuhan, kerina kita
nandai Ester sekala kemerahan si terpilih guna gantikan Ratu Wasti, jana ia terpilih jadi kemerahan Raja Ahasuerus. Maka ibasada paksa Haman lid ukurna ilat man kalak Jahudi, janah ipertakikenna raja alu erbahan sada stempel si enggo itetapkan, maka nakala Jahudi harus dibunuh. Janah ketetapan raja adinggo istempel ibas stempel kerajaan silit ibas cincinna. Enda ise pelabanci menggagalkan entah pe membatalkan. Tentuna enda jadi sada perbeben simberat kal. Sebab Haman kala si ipercayakan entah pe banci si katakan tangan kanan raja, orang kepercayaan. Enda tuhu-tuhu jadi perbeben simberat. Makana Mordekai selaku orang tua Ester, ia tehna pe makana perbeben enda sekal beratna. Jana ise pela bobanci mulahi kala Jahudi ibas perbeben enari adilakin Tuhan alu makeken Ester selaku kelang-kelangna. Ia ipake Tuhan jadi perkakas. Makana idahi Mordekai Ester alu nuriken gelah namin ijumpai na Raja Ahasuerus. Gelah mindo ia maka ulamin ibahan ukumen mate subuk mandilaki bagai pedi beru kala Jahudi arkite-kiteken nggo isahkan raja ibas tempel, isahkan raja sada surat singgo istempel. Ate Mordekai min entah banci min igagalkan, entah ibatalkan adi Ester min dosa. Tapi kepeken Ester enda penggo ididi jadi sekala kemerahan si harus ngikuti peraturan kerajaan. Ija adi sekala kemerahan adilakin idudurkan raja tongkat emasna gunan dilo ia jumpai raja. Aminna pe perbulanganna laban ci minter idahi. Maka alasan siya minter nge ikatakan Ester man Mordekai. Aku ngondekah lai dilona alu mereken tongkat kerajaan tapi kaini na Mordekai. Ula kal akap ndukam aman. Ula ia kapndu makana kam idilo jadi kemberahan ibas kerajaan Ahasuerus gelahna kam ngukurkan dirindu sendiri. Tapi lid sura-sura di bata guna bangsana maka kam ipilih jadi kemberahan. Maka bicara lape kami isampatindu kala Jahudi selamat. Isai pe bancinge iberikan Tuhan guna nampati bangsa pilihenne kini teken Mordekai. Tentuna enda jadi sada perbeben simberat kalman Ester. Sebab banci si katakan makana Mordekai enda tuhu-tuhu sekala si ikatakan bapa pe banci tapi adi erpalaskan kitab Ester bindu 2 ayat 7 ia mekapkan turang Ester sembuyak bapa Mordekai enda. Tapi kitikan kitik-kitik nari ipebelin-belinna, ya, kitik-kitik nari ipebelin-belinna Ester enda, nggo desken sekala bapa Mordekai enda man Ester. Langa di sinan ibas kitab Ester 2 ayat 7, ikatakan maka ia turangna sembuyak bapa. Jadi tentu enda jadi perbeben simberat kalman Ester, alukai si ikatakan Mordekai ndai man bana.
dung nakai si ilakokan Ester. Tentu berat kal ngai pusuhna. Tapi megenggeng ia ngalakan perbebene. Sebab nalabo piga kalak megenggeng ngalakan perbeben. Maun dakam ading ngoreh perbeben. Ngkenai dirina. Kini tekena pebanci surut. Apalagi pengarapenna. Mungkin pebanci ia ngelabuh. Janah turah pek pinakitna. Tapi si idah. Maka kata si ikatakan Mordekai ndai man Ester. Mengubah kebiaran Ester ndai. Memotivasi Ester guna tetap mengandalkan Tuhan. Sebab ini ndai Mordekai. Bicara lapi kami isampatindu, pasti ngereh penampat man kami. Ijanari pe. Tapi kam adilakam nampati, li kesempatan du nampati, mate kam ras kesusuran dunia. Jadi di sini nih jenda, li kengasupen nampati, lapi kita nampati, banci kang kepeken bahaya man banta. Maka di ngasup nga kita nampati, ulah katakanlah kita ngasup nampati. Ijenda me itenahkan, ikatakan. Mordekai kata enda, si memotivasi semangat Ester. Maka dung natura ukurna, guna ngandalkan Tuhan si isembah. Semakanina man Mordekai, tau pepulung krina kalak Jahudi ikut tasusan, ertoto dengan erpuasalah kam krina guna aku. Ula kai pe ipandu dengan iinem du teluari dekah. Engkai maka baginina, ula si penalem gegeh ta teluari teluberni. Si penalem gegeh Tuhan. Gelah na bicara kulanggar pe aturan kerajaan. Banci aku selamat. Banci kita pulah kalak Jahudi. Ibas aturan undang-undang singgo itetap kene. Jadi di sini nih jenda megenggeng ngalakan perbeben, bagenda mekepeken si penting bagi si ilakokan Esterenda. Mon mau ndakam si darami kalak si banci nampati kita. Mungkin peseh maka ngoceda kini tekentar guru-guru ka kita. Si darami kalak si beluh banci ngatasi perbebenta. Tapi adi Ester, tupung lid kata motivasi, sire ibas Mordekai nari turah ukurna. Maka Tuhan saja jadi andalan geluhna. Maka man banta pe adibas kita teman. Adilit teman ta, lit perbeben na simberat, min kita jadi motivator. Kita arbahan ca iar semangat. Ulaka kita mempebiar-biar ia. Kita ka arbahan ca ia ngelabuh. Tapi kita arbahan ca turah pinakit. Tapi min pengarapan ta ibas hubungan teman, banci turah semangat kini teken. Bagi Ester endandai. Maka nina, aku peras krina suruh-suruhanku, kulakaukan terpuasa, laman laminem, teluari teluberni. Janah labo puasa ngenca. Kenca siye kai tujuan nandai idalan kenaka. Langdakan baci kak kita puasa ngenca. Ertoto saja si suruh ka Tuhan ndahi kendahinte, dungi perbebente, si ngasup kita ndahi kenca, lakasi dahikan. Tapi kepeket Ester tekad nala bagai. Kenca dung masa puasa si itetap kendai, maka ijumpai na raja. Gelah na amin na pekari iya ngelanggar peraturan. Lah, jadi sada kesalahan si fatal. Bahkan nina pe, adi terpaksakin aku mate guna siye, guna bangsa Tuhan, mate pela bodal. Jadi semangat juang na jadi sekala tokoh. Si tetap berjuang guna kepentingan kalak si deban, guna keselamatan bangsa pilihan Tuhan, enda tuhu-tuhu terida. Maka perintah si perintahkan Ester man Mordekai, minter idalankan. Tentuna terlajar pe kita arah ogenta enda. Megenggeng ngalakan perbeben dengan enda labu numpah padan ertoto saja lardahin. Tapi ertoto eima benar-benar gelah kita megegeh ngalakan perbeben.
Tapi kenca kita ertoto, entah PR puasa. Harus kange enda si ukurkan, kuga carana dungi persoalan. Bagaimana pe ibas ngalakan situasi masa pandemi COVID-19. Di kuner toto saja ngencakap ndu kita lagi terdahin. Numpah padan tah kulcipen, tangis kita tah merawa. Dungkin kap du persoalan. COVID-19 tetap ngeterdalan. Pertoton taman Tuhan pe tetap ngesi gegehi. Terlajar arah kata di bata pe tetap ngesi pelajari. Dalankan kata di bata pe tetap ngesi lakokan. Tapi dahin tama perlu ngetetap sidahikan. Maka ular kita kelit perbeben kita pandemi COVID-19. Kita pedung na sakit. Ngukuri saja ngencalarban kai. Tapi si idah, maka na Ester enda tuhu-tuhu berjuang. Strategi kai nge banci iban, gelah na kalak Jahudi banci selamat. Kata-kata sini ibelaskan Mordekai dai, memotivasi ia. Maka nalabo ia perlu mengandalkan gegehna. Tapi terbentuk min sada tim kerja ibas ndungi persoalan. Enda dan jadi usikan enda. Adilit perbebenta ula kita sekala dungis. Tapi lit tim, lit teman berbagi. Teman sing gejapkan raduras perbebentai. Sebab IJP ulu gega. Sebab ni nanda Ester. Tahu pepulung kerina kalak Jahudi ikut susan. Ertau dengan repuasa kam. Aku pekrina suruh-suruhan kusidi beru. Ertau dengan repuasa. Jadi tim kerja enda tuhu mendukung semangat. Janah kerina iajuk guna mengandalkan Tuhan. La empenalem gegehna. Tentu enda mengiarapkan ibas kam kerina nande si kelengi Tuhan. Adik kita si sanggengken cara ngalaken catahlah kita ngasuh. Mungkin teman tapi berbagai-bagai ngependapat na karena kita res perbebenta. Tapi kepeken Esterenda kencai pedah-pedahi Mordekai ia. Rukur ia. Kuga banci ngelibatkan kalak sinterem. Gelah jadi persoalan bersama. Dengan idungi ras-ras. Laban cilik si nonton ngencalar kaipe. Tapi lik deba jeseh kerikal gegeh na latih kerdahin. Latih kap na rukur. Latih kap na cakap kenca. Tapi lik deba dongal-dongal ngenca je. La ate Ester bagai. Tapi kerina harus erdahin. Kai si banci idahi kena, ilako kena. Enda me tentu jadi pengajuk. Ester pedungna jadi skala motivator iman. Man kerina kalak si deban. Gelahna ibas ngalakan perbebenepe. Ikut terlibat muat bagin. Kai si banci ilakokan guna nampati. Ilakokan guna nampati. Kai si banci ibreken. Ibreken. MC ilakokan. Ester guna bangsana. Tentu kita pebagai selaku Moria. Kai dage banci si ban guna nampati res mulahi kala ibas perbeben. Mon maun dan dulasi gejap. Kita karban cerebui na perbeben kala. Lakabu kita nampati pe. Recedana pusuh kala pengeloko pengeranan. Tapi man remen. Maka ulaka kita pepuaskan pas kelatihan kala. Labo kape si bereken kai peman bana kata pergegah. Tapi kata teirban calanaya tunduh-tunduh. Enda robahlah kita. Sebabna kerinang enda kita pernah berbebe. Perbeben tenda si berat-beratan. Tapi di kita ngalakan. Saberatan ngelalak perbeben ta siakap. Asangkan kalak si deba. Jadi senina Moria si ikelengi Tuhan. Tetaplah pengendesan geluh ta penalemen ta mandi batas saja. Gelahna dikunelit perbeben. Ula siakap maka kita si sada. Jana ula kita rukur si sada. Tapi ajulah isi si banci terlibat. Numpak-numpak kita. Mempegegehi kita arah pertoton. Gelah na radu-radu ikut muat bagin. Entah pe ikut ertoto ras erpuasa ibas perbebentai. Gelah na banci kita pula. Sebab na gegeh ta ibas ngalakan perbeben sila terukuri kita. Sila terdungi kita. Eme rehna ibas di batanari. Senina Moria sini kelengi Tuhan. Ijapa pe kita ringan.
Berbagai-bagai kerina perbebendu. Mungkin karena anak, mungkin karena perbulangan, entah kela, entah permain, entah kempu, entah kesehatan du. Kai pebancing enda jadi perbeben. Tapi adina lit temanta berbagi, lit temanta si empegegehi kita arah kata di bata, tentulah kita ngelabuh. Makana kai si ilakokan esterenda jadi usihan manpan. Tetap ia melibatkan ras ngajuk kalak sinterem, gelahna radu ras, ngukurken kai si banci iukurken, notuken kai si banci itotuken. Jana dikune kai perisikona, tupung pertotonenggo iendesken mandi bata, ia pe siap, labo harus bagi ukur takal kerina, maka nasi katakan di batai mahuli. Saat ini nandai, adir kitiken si maka aku mate pe aku pang. Jadi artina konsekuensi pemindon naman di batepe. Dikune kaikin yakap di bata karisi payona ngasuk yang alo kenca. Amin na pedakam bagay pe belas kenalo ka bagay rekna ma bagay. Jadi senina moria sini kelengi Tuhan. Tetaplah kita megenggeng dengan megegah dengan si andalkan Tuhan. Ibas krina kaipe si jadi bas kegeluhan ta. Tuhan si masu-masu kita kerinana. Janah kata di bata endama jadi pergegah manbanta dengan ketuahan ka kita kerina. Ibas ngasup geluh dalankan pedah-pedah Tuhan. Terpuji gelar Tuhan arah katana. Mari ras-ras kita nehkan persembahan pengatakan bujurta. Rende kita ibas kitab Dendenta nomor 302 ayat si pemenang. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Reh kami Tuhan ngendesken kegeluhan kami man bandu. Bagai pengendesken persembahan pengatakan bujur kami. Aluken kam dengan pasu-pasundulah o Tuhan. Gelaban si perebelangna beritandu si meriah iberitakan. Dahin kekelengan idahikan. Bagai pereteguhna persadan nande i tengah-tengah gerejandu. Kam dage Bapa si meteh ras dengan nandai kerina perbeben nande tengah-tengah gerejandu. Sampati dengan pulahi, beri gegeh dengan kengasupen, gelah megenggeng dengan megegeh ia, ibas ngalakan berbagai-bagai perbeben sing kenai kubas kegeluhena. O Bapa si mada kuasa, pasu-pasundu pedahin sini dahi kena, gelar mulia gelar ndu arasye, janah kerina seisi jabu pe, ngenanami keleng atenande, si maba kedamen keriahan ukur i tengah-tengah jabu. Tuhan retutupi kami man bandu, karena ketedehen nande i tengah-tengah gerejandu, singgon dekah ertima gelah banci natang tua, kam dage sini kap kenca ibas kuasandu. Bagai pekrina moria sirteda ate gela anak-anak singgo dewasa banci jumpa ate nangena ibas kuasandu pete kami isikapken kam si makulina. Anak-anak singgo tamat sekolah entah pe kuliah lenga erdahin ibas pengarapan dengan kini teken man bandu banci pe anak-anak pe jumpa pendahin. Dengan pekrina anak-anak gelah nang gelu ibas dalam Tuhan ndau arah pergaulan bebas. Dengan laya terpengaruh kubas krinak pengaruh-pengaruh doni enda si mabai ia lepak perdalanna. Jaga kawalindu Tuhan krina anak-anak singgo ipelimikan kam ku tengah-tengah jabu kekelengan kami.
O Bapa si mada kuasa, artutupi kami man bandu, karena kekelengan kami, nande karina berusi tepu. Si genduari sangana sakit, dengan lit ibas proses pemulihan kesehatan. Bagai kekelengan kami naras Bapa Ari Barus, si genduari iop nama i rumah sakit Putri Hijau. Bagai kekelengan kami Bapa Angel Pinem si irawat i rumah. Lalit si metahat ibas kam Tuhan, angkatkan kamlah kerina penakit silit ibas daging kulana. Ibas kuasandu sehat dengan mejuah-juah ia, sebab kam kap penampatna dengan penaleman geluhna. Endeskan kami pe serayandu kubas tandu Tuhan. Kam si masu-masu kerina serayandu, pengurus Moria Pusat, Moria Klasis, ras Moria Runggun. Bagai pe pulahi kami o Bapa ibas pandemi COVID endanari. Dengan pe Tuhan retoto kami. Gelana ibas pemasu-masundu sukses perdalanan sidang sinode. Pasu-pasundu panitia pelaksana. Bagai pe peserta sidang sinode ras modraman. Gelana ibas kelengatendu, banci pe tetap berdahin dengan redalan dahin-dahin gerejandu. Terpalaskan kuasandu. Endam Tuhan pertoton kami dengan pengendesan kami. Pasu-pasundu pe kerina pemimpin bangsa ras negara kami. Terpuji kam Tuhan arah kerina kegeluhan kami. Sebab reh kami ertoto mindoman bandu. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan. Si enggo ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga. Gelarndu ipabadiamin. Rehlah min kini rajandu. Sehlah min peratendu ibas doni enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari senda enda. Alemi salah kami. Bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan. Tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan. Ras kuasa. Ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Bejuah-juah man bandu kerina senina kami Moria, capa pekam ringan. Tuhan si masu-masu kita kerina. Salam semangat, salam sehat, salam kedekate man bandu kerina. Tuhan si masu-masu kita, minggu sire jumpa kita ibas kebaktin ke Amoria. Bejuah.